السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گل جماعت گل تماشاگران روش ما خیروب شوش ما خیروب انا زنم برنامه که نشر بون و شما بمون به خیر و سلامتی بوشی اتعداد از بین وزن در حق یعنی زون زازکی ماد خبر بید چونکه ماه گشتاری که نتاوتا یعنی هر گوی انسان او زون او نزون او خبری است زون شناس و تاریخ شناس و تاریخ را خبری است چینیا هر کس هر خصوصت خبر دون بله یعنی حتی قرآن زبون سبن ولا تخف ما لیس لک به علم او چوب علم تو آگاهی تو پراچین است او اوجا مبندر آیه سر خبردایش مکر این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنهم مسئول اگر تیو واتا واج اما درست نیوب اتزونایی تو چینوب تنحق یو واتا واجسا ان را قلب و چمو هر چی مسئول یعنی هر کس به زونایی خواه قدر زونایی خواه کم الان کم خصوص یا تخصص یا زونایی است او زونایی و خبر بالمانند هر کس هر خصوص خبردارش کن انا یونشه و انا نوشیه شهر ما شهر شرق شهر یعنی رجوتی شد منطقه ما انا نوشی است منطقه ما نه ترکیه نه نبود یعنی ترکون و ایران و عربون هر کس هر چیزون اما اروپایی جون دیانه ان تخصص است آیرایی که در حق مثلا یه ماهی اشنامید که نه زادکی چینو ما کرد کی زادکی نزو کم ورد یا کک منو پیوره اینترناسیونال شما پیوره انگلیزون شیر آمریکایی جون شیر روسون شیر و وقتی که زون ما را بحث بندون زازا شپراخه یعنی زون زازکی اما کرد بینگوالد خارپیاتد ملت خرابون کرد اینه انکار شدیش که انکار بکرد کرد اما کرد کی دیگه یوزون چینو این که ماهی نوای اشنوید اینه ما کرد کیا کرد کی دیگه یوزون چینو کرد است بون مرای سوی برکت انسان خرابون سر بون دملی اجارز کرمانجو نرمون کرد ویا کرداسی این نومه آمه باتش این سر یعنی انسان بیرو یعنی پولیمیک ولا دیدی خودی کردش گرک نکن و هد دیاسم ازارون خرابون کرمانش کی اما انا قدم با منطقه دگش بن ما چولی خارپیت فتح ما کرداسی ما کرد آیس کرمانچ اما کلمه تو این معاونین اینه انکار کن تو معاونین این که زازا انکار کن اون کرد کی والله مچه نشنو از گنا 6 سر چه برنو ما نوات ما کرد کی خبر دون وقت ما زازا کی خبر دون aynı bingöl خارپیت ما کرد ما زازا کی خبر دون دید مالک انا نیا کرده زازا کی یو ayrı چنه زون لحچه ان دید خودی این گروه نگره ما جا برد زون زازا کی خسر یو زون شیلک یو زون ده شیلک یو شیلک ده زونی بین هیر زونی بین چهر زونی بین گینه پاپوا یو دولت 10 میلیون نفیسیو یا روی شما دید یا اشناوت لاسر به 10,000 تن انسان کت بین هزازد هیالان یعنی مازازه که من هزاز بین هزازد بین چمرد لاتومید مند tabi اصلا شیعه منده پایانا گینه پاپوا هیره هب گینه است گینه بیساو گینه پاپوا هیره هب دولت نمین گینه نفیسی 10 میلیون گر جماعت شما دون شهر هب دون اوجا خبردایش ببین یا ملتا یا تو شلک بده قابله تون اوروپا راشی تونیز جایی اوجه جایی و اهلی زازاکی ماون جایی و اهلی یعنی yerli bunla جایی او yerli مواتن کویی veya ayet tabiri کویی جایی اند مفهوم veya اند kelime enmay yani ehli veya yerli mavun جایی yani او hocci خود ها ده قبیله وانا تاون او بین ایگ اروپا راشی یعنی ایگ اروپا درشو zaten پیوره چی ان
مجرم yani cinayetkarı cezayir bir aşağı sürgün çünkü Fransa'ra uca sömürge Fransa o 2,5 kilometre Fransa'da virüsü uca sömürge ki o vakit kale demokrasi ki en millet ma insan ma genina hakikaten hayeyin gene çine habereyin gene çine kuni yani ayo hikaye zazın milyar cevat yani ba siyasettekum yani yekuni yunay Fransa demokrasi, Fransa beşik demokrasi, gergişi demokrasi, medeniyet Fransa ya 2,5 kilometre ucaraşı merik grot bir ki sömürge koy, merik çan soru vazen yani bin bondareyin rabbelis habire liderun yekişin veya blokaken ne verdin hunzarına mesela hilat dobara o ana bana Fransa merkez medeniyet demokrasi insanın ma برم أنا دموکراسی پیور من راجون دی دموکراسی چقدر ها خفتیون این حق انسانون مادی دموکراسی مادی آزادی مادی ما پیور دی aynı پیور دی همه انسان اگر عقلی نیست سرانومسا o zaman demek ki sarhoşiyin ama devam کنه sarhoşi cahilidir ki asla nezik ma buzun ve hatmina az man dapa 82 hiri habzun hewca yani dünyada hot hunzar zon hamma hoguni hot hunzar zon hoguni hot hunzar sara 28 pure zon dünya yo devleta 10 milyon nüfus yo 10 milyon nüfus yo sara 82 hiri habzon şmeşken ageren yine Papua şiren Wikipedia şma binen 82 punç habzon 4 habzon 28 habzon hay haberdayış ben hocam Eki zaf devletin yozun tane haber dona yani nadir peygamber ki yo devlet sadece yozun te haberdaş be. De hire 4 5 6 yani Venezuela'ra bir hot 8 habzon te haber don. Gana Afrika'da devlet 50 habzon te haber dayış ben. Danimarka, Fransa, Danimarka, Sued, Ezaron yani İsveç, Norveç yani ayet pür nüfusun yani 5 milyon, 4 milyon 6 milyon her gün dehir zon te haberdayış ben. Ha zon mazaza ki literatür dünyada, edebiyat dünyada şuma kunca şir ay Fransızın, ay İngilizün, ay Arabın lügatı zaza veya zaza language veya zaza şıprahı. Ama ki her hal mababa tekrar gerek nikün yani yoşyellik hani tarih o coğrafya vakti yuvasa o ya yo şerlik var diyor, toplum var diyor, toplum mukadderat ye, müşterek ye, mukadderat ye, piyacüye ama het zon zazaki kusur müşterek yani yo zon verim. Başma şerhem misalın dön gel cemaat, kol gösteri bir kere. Zon zazaki taşın gının avesta. Punşaşa misal az dön, ay zon şınas ve şir tahkik bikir. او جرا فهم کرد که انزون چند کهون با مابن وسار کرموجمون بهار فارس زن بهار kelime asiliyetişin o pehlevi verind partki verind vesar bu vehar bu bahar eriz yani kurmucuzun bahar farisizun bahar ama mabun vesar zazah verni faris u kurmucud kekin yo iteş bila şek ve la şüphe yo kom yani yo çiya yo dumara ارق zaten domar demek. Yani domar. Erk Arabi kelime erk uruk yani domar. Domariz. Yani Faris ve Kırmızı Zaze o yine o Afgan mahfum pür yo domara. Pür yani erk mavaş kuykin şingunu yo. Ama het zonya en Sanskritra zon İrani niradi vis çarhab zon yani vis yeri vis çarhab zon hama dünya hecüyen ve he haberdayış bebin. Osetya Ağızlık yani akraba zulmü. Kırmızı, Zazaki, ini pür her yo gile yo dar ama her yo husur iki büyüyor zon, müşterek yo zon. Çünkü yo zon vakti lehçe yo nebse gara gramatik yed yani müşterek yo. Gramatik zazı husur yo gramatik. Mesela ma hem fiile ma hem fiile destgir ma bun yardımcı fiil hem ciniya hem cumhuriyet. Ene zonun binun içinu, Farisi de içinu, Kırmızı beni öst hafif ama mavun
Cinek ha yana. Merik ho yön. Hem ha hem he. Hem yana hem yön. Hem fiil asli hem fiil diyen aya. Destegir yani yardımcı fiil vurdu degiş bin. Cini cümle. Vakti mavın ha yana. Yana. Çikil zaten vakti mava yana. Aya hal yo merdim zazakizun ha. Av ha yana yo ciniya. Ama ana Farisi Çin'e az Farisi mütehassısun Farisiye. O Kurmancıdır Çin'e. Zazakit ha hatanı. Ha ho. Çin'i cümle ayıp göre. Na fiila mabın yani fiili diyen veya fiili deskiri yardımcı fiil yani. Ne sür? Hosur yolun ve muhkem. Yunan misal aşmaz bid. Gel cemaat. Hop gösteri bikren. Asın. Mabın asın. Almabın ayzın. Asın. Kırmızın hasın. Faris'ın ahen. Ver yetişin kelime ki asen. Asen diyor ahen. Ahen diyor hasen. Ama ayma asen. O verniye Faris diyor kırmızı. Yunan misal aşmaz bid. Mesela kep, kevk, mafın zaraç, ferhengi anandaraj, en ferheng verin yani zon Farisi'dir. Hunzar tercühalar düşüyor, tişin zaraca ama eğer ne Faris mı zaraç, ne kırmancı mı zaraç. Kep, kevk, yüzün kep, yüzün kevk. O mafın zaraç veya adır. Adır. Adar. Adar padegan, nume Azerbaycan o Zazakiyo. Cakte Adar benue. Adar diyor Azer. Azerbaycan. Adar yani diyor Azer. Ve Azer diyor ateş. Diyor ager. Adar, ager, Azer, ateş. Firdevsi mesela Şahname Adar diyerin. Adar yani. Ateş. Eğer mesela Faris izin ateş, Türk izin ateş, Kırmızı ager. Yani en kadar seyina kelime asta, kelime mesela nemaj, avestad, nemaj, baje bir nemej, baje bir namaz, Türk'ün iz ujara grot, zaten Türk'ün tavişçino, pür itara ujara grot, yani Türkiye. O bir namaz, ya roja yo malay haberdin az اونیا yani مپه تأسف کرد o zon Arabi sır zonun binunu ondan sonra ma Türkiye itakay Türkiye gerani ilahiyatçı inki Ramo iti Almanya Allah zon Arabi çe zonun binu razaf saraniyo o zon ma daha hoş ya kekmeno zon tra kelime Arabi tedbir tra kelime Arabi erhete tra bir sepe haberdayış ne böyle pe harfi mima pe harfi jeva, pe harfi peva, je pe çinevesa maraşyo, pa yani pe harfi peva, çinevesa yani aliyani veya zazakyo, kotmun Türkiye, hükmüne me, pe harfi me çi kelime estasa, mimar rabiyel, mühendis rabiyel, mektar rabiyel, medrese ve mendil rabiyel, piyore Arabiyo. O tesini yon malay ilahiye çitimin, zon Arabi çe zafiyo, zon ki kaviniyo, zon Arabi, anaz, ankim hiri hunzar kelime, zon Arabiye rahane med İngiliz kid. Hani kelime motor rabiyer, magazin rabiyer. Yani pür Arabi yani rakam Avrupa'yı elepenüsen rakam Arabiye yani sıfır yani Arabuno. Peki Arap yani yoveneri için ama tarihe hizmetin ilimler, irfanlar, İslamlar hassasiyet rabiyo. Ha zon mazik gel cemaat yo zon. Ha tu her şeytonekin. Yani ene magara var annedik yani ما چی بکر ما هی شرم یعنی ما دعوه ما مقصد ما قایه ما گل جماعت گل کرمانجون گل زازون گل دمیلیون گل کرمانج ایش ما ما گوشتاری کن زون ما هو گون کشید بینات هات هنزار زونون چند حب زون هی گون کشید هی سکرات الموت این را یوزک زون ما زازاکیو حیف yani en zon ma bemir. Hayf. Eğer vallahi sersibay, eğer roca yazan program yazan, devlet bendamed yo cadva bir yo tercümana ihtiyacı hasta. Eşya yani yo Roman yara yo Türk. Aile.
yani ne mektep şi ne ama Türkiye xo se bülbül ve roman tercüman vazin ne Türkiye ma Türkiye vazin. Yani zon xo se bülbül haber dun. Ay Makedonya rabiyar az takdirken yani yok kısmımızı ki yani aşık zarune. Ama aşık yani het zonya het asalata yani het xubiyayşa het kome xwa hakikaten yani zonayın mar akademisyonu mar ay loğu xo kentane ko ondan sonra zon xo zon yani qavur xo niken zon xo haber bedi. Cinin ma, deyk ma, vay ma yok kısmın az ginen nizon yani haber bedi doğru dürüst Türkiye yani şarmayın zon xo haber bedi. Yani ana asalet yo millet mecnun ra. Yani pure Makedonya yani Saravis Türkiye uca. İni bu sesara Osmanlılara kot bir mektep yine Çin'e komünistonun inzir zaf zulüm ki o. Yani Makedonya, Yugoslavya, Romanya zaruna ama huncizik yani hunzarına az ginen ita Almanya, Avrupa az Türkabon az zon xo haber dun. Romanca haber nedun. Ay xo haber dun. Ana az takdirken yok kısmınız kadar nova yani Roman. Ama o roman te asalet ist. Var zon xo bejun xo virani kene. Mankurt neben. Ayra ene mazik gel cemaat. Zon Türkiye'dik vaş haber beden, Türk'ün daha vaş haber beden. Zon memleket ma, zon devlet o. Tabii ki gerama bir zon. Ama zon xo virame kiran. Zon deykun baykun xo virame kiran. Ana amanete deykun baykun ma ve pe ana ma hama ma pize deyke xodem ma en zona aşnavuten. En zon ma heveri muse yani en zon yani ma aşnavuten. Ama eğer insan vakti ene sör yani nedendir ve ehemmiyetçi neyse hakikaten ene kabul nedir. Ya hatta ma eğer aşnavuten زازون گل بین بسته سمرون و عقادون و فلان و لیاد برن نزدیره کک منو aynı yani haber این tarih را است و زون را است yani برن نزدیره علاقه ما و این پیچین سمر و عقاد و لیتانی و هیتیت و این قوم این نرمو سامی ای قوم سامی سمیتیک yani Yahudi و عربی و سمر و آسور و این سوریان و کلدان و این بریو بیرونه ما Marvin hami, ham, yani marasın almanın. Ama tabi de mavsumarın piyane vendin. Yok kısmımız eğer mesela mesele Aryan, Aryani, Ari, yani enne sör, efendime, kurvac, enne bin verset ver, hek kaşken yona hata, pe enne şmaçe nerasın. Çünkü hilaf ilmi o, hilaf hakikati o, dünya yani çend hep üniversitenet zon zazaki tarih zazaki ho yönvendiş on zon kuiki rasın konca herkes sonunu re ardına zonu temsilci zon part kyo zazakyo yani bir zon zazaki çona zon o kadar yani alim zon şınasvın nişkün part ki temsil bükür ve kelime hemamın kelime asil ama en kelime sor en istilahın sor, en vate veya vacun sor, yani xabat nebi, en vatun sor, xabat nebi. Malzeme ma, ila maşallah zafo. 56,000 kelime ma, sadece o haberdayiş rajonet, yani 56,000 kelime, Allah'a şükür eğer en söyledik ome veraştış, ve en söyledik en kelime ome piyasar. Sadece dövüşma, Allah rahmet peybekur, Ahmet Kasım oğlum, Nizir 10,000 kelime, 50,000 kelime sadece semet vaşuna o, guluna o, veluna o, gerek mizraat mühendisi deser, yo xabatı bir 50 yani yo eseri ko zaf veş nağru eğer mesela tefsir Kur'an, tercüme Kur'an, hep beraber kasıtma, garizma, mavazeni ki kelam Allah ki kelam Allah hem hukuku, hem felsefe, hem irfano yani her çi hote vakti ma beş kelam alay be zazakiya tefsir yeviraz, tercüme yeviraz vate uca, vate ilmi, vate fıkhi, vate kelami, vate felsefi aynı piyonun vakti ma zazakiye ran avat ma anzonir yo hizmet ko anzon avatin din nebir ama az hunjiz bun gel zazon ay guhar perone, ay guhar imkunune
یعنی اگر یو انسان و هر زون خونه بیجون و هر میراث دیک بای خونه بیجون یعنی کم چینه دست را یا نسا ما دست بدیو بینون دست برزیو بینون یعنی امکانون تلویزیون را بیار و فیلمون را بیار موزیک را بیار یواش یواش انکم ما ورنی مرگ انزون بیار و انزون هونه یعنی گونی کر الحمدلله خبات صافا بنا هاویو نشتش نزدیک یو امیدواره ایویداره که رپهین انشالله وین نبن اما یعنی مایو عایدیت اگر از کردسه اپی زازاکی کرده از زازاوا سه اپی زازاکی زازاوا از دملیا سه اپی زازاکی دملیا از کرمانجا سه اپی زازاکی کرمانجا کرمانج یعنی این کلمون سره کی کردش یو فایده ندون زون ها ببین و هر مازون و هر اینا زرگونه ما بشه اینا زرگونه ماوا زرگونه دیکون بایکون ماوا او ناتویت ان هترا او هترا دیک ما نبر خی ورنومو ده سببی است مینارسکی وون زازون وقت ترکون مغولون حمله کرد ایران و جرامه ما منطقه دیلم رامه ما واشت اون تپیاشه اما ایر ما تپیاشین سبا ما تپیاشین بیر ما تپیاشین سه ترکون کردون عربی که کم آلمانیا پیورمه ولی ما تپیاشین ما تپیاشین یو تک تپیا نشون یعنی پیور هیتیا پیورون هنیتیا حیات خون نوروه پیور بی پارچه ایتی دست جوابر ماباتن دست پونجه دست جوابر یو تزمابه آلمانیا شلیک اسلامی هونیون روه دویچی مسلم گزلشافت یعنی آلمان اسلام toplumu کرده و ترکه و چند نسل رپی آیه دیگه بنا وین çünkü neslen neve mahim miyonet aşın haberdun at Türkiye haberdun muhoca Alman ki baş ama aşın min Arabın at Arap ki haberdun un Alman ki baş dini kavram çünkü şablon yen çiğin azaunen o çüğün beş muhafaza bıkır hatta diniz beş muhafaza bıkır zoniz muhafaza bıkır dindariya yo برنامه از ان سرورازن دین دعا عبادت شریعت چقدر اشکن زون محفظه بکر ان خصوصا عن تجربه رند تجربه یهودیونو 10,000 سر سرگون جیه مملکت را دور مند پخش و پلا بی ولا هر گو یو حتی دا تیتوس بعد حضرت عیسی و عروج حضرت عیسی خودش سر جواب پیوری ارشاد سرگن تویش روسیا اسپانیا اروپا اما شریعت یه محفظه که یعنی هم زون محفظه کرد هم از بیو شلیک یه سرگن جیه اما شریعت یه محفظه که ملتک دین را دوره اکردک دین را دوره ایتای حلین ترک دین را دوره وزو حلیون ایرانیک دین را رامه اومه ایتا ذاتن حلیه تاوی پانمن اگر شما وازن ورنی اسیمیلاسیون بیرگروتش زون محفظه ببسه ان مهم عنصر işkön yani zon محفظه بکر آوزک متن دینی واته دینی دعا و عبادت و اگر قرآن کریم نبیسه عربی چینیه بین اگر مولد و شاعرون کرمانجون مثلا مالای جزیری و احمد خانی و ای نشت اگر او نبیسه efendim kurmuncuzik handik erver umu vernumen din huncuzik ve dini metin ve dini yani ritüel adet gelenek bir sebep din mahfize ediyor. Aya sebep diniz minors ki bunu yani vama gere na şahsi ser hose ser şi ama zaze anı gere. Ama ya sebep diniz mazlum ki avuzik siyasi neden yani. O Osmanlı Devleti mesela Yavuz Selim verini zazın kırot. Yani zazın fırsat içinde de. Sebep çünkü zazın Tokat'ı, zazın Tunceli'yi, Erzurum'u, Erzincan'ı, Ezar'ın mesela Şah İsmail iktidar ardışıdır. Enin bariyin zafı Şah İsmail uca hapsdı. Haşsarab, Nosarab uca desteği himaye Çin'e. Ene het Osmaniyun Alevi itiyab, zazeg itiyab enin avard iktidar ayra zazun bacı binate yino çi Yavuz vakti binate yino İran'ı Şah İsmail Xerpiya evakt yu ambargo boykot verazya ne tedrisat ne medrese
امکان زازون ندا يعني امکان ندیا زازون ما ایره ازش نوان ولی زازه پیر کویونه جویو و ایره زونین ورنمو کرمانج و ایبین باجاران جویو genelde منطقه زازون هست تحت اوکت کنجا اوکت اونجا مدنه کم که پیر زازون کویونه جیقه yani zazege harpet, zazege Erzincan'ı, zazege Diyarbakır'ı, Erkan'ı çünkü ezarın kumun. Ve coğrafya zazun ana coğrafya, zazun ana teneniya. Akiren kitap Mehdad Azadi, o kitabı Derha Kurdistan'ın zazı coğrafya zazun hayat izadi, azadine Mehdad izadi. Haya ver haya ver Hakkari'şin. Yani yavaş yavaş o asimile ve razı, halleyiş ve razı coğrafya zazın yavaş yavaş bir tane yani hakikate mani nişkin inkar bekir. Mutkid, bitlisid yani çand hab aşires ki heyeti maite haberdun onu asıl ma pirik ma zazaki haberdun ma ki Kurmanji haberdun. Ha Kurmanji zazaki dert ma Kurmanji zazaki niye? ما سمت پیامیشی ما سمت پیرا قرف نیشانی تو برای وصل کردن آمدی نه برای فصل کردن هدف ما پیارده شو اما هدف ما یو بینو قبول کرده شد و به نوم پیارده شا حل نیش انه قبول نبنا اما پیاردهش پیامیش پیابیش على الرأس والعين yani انه ما قبول کن اما نقله زون زازaki ayralarını Yavuz Selim vakti hiris roj bitlisid vanda püre aşirun kırdoned yani kurmonjoned eğer ma yani kırd zaza ve kurmonj pya kabul bükürse vanda aşirun kurmonjoned bakımyon diyor reis vejen ve özellik yani muhtariyet şuma tarih olarak yo zaza tek uşa davet ne be yo zaza aşirete tek yani Palır'a veya Tünci Dersim'ra veya Erzincan'a ya tek davet nebi. Tarih kaydını ton işte. Bu nentra. Ay diniz emanen vakti tedrisat imkun diyacı zazaki imkun cennet çünkü siyasi ceza gerot yani. Ders eş Şah İsmail haklı haksız ay ayrı mesele ay yani tartışma aynı birazdan ama yok kısım zazon yani ziyadoneyin Alevi. Alevi Aleviyetek asla ana Alevitin ya. Ana Aleviyetek bine namajra ve rajra filan yudbiri asla ama Alevi yani vatama çizgi Hazret Ali Raşin, rar Hazret Ali Raşin. Mazur ki yani o ponse sercvaber Aleviye, zaman Aleviye, ne Aleviye o zaman namajber rajra be ama miyarek omeşin cumit onun katil Hazreti Hüseyin miyarek hoca veya katil Hazret Ali ibn Hoca rahmet lazım ve mercumi lazım niye? Cumiye yani katil Kıcım Peygamber heti hocam ben Hazret veya aynı vera sahabın Peygamber koğakyo hunzarına sahabe Peygamber kiş çoras hunzar sahabe Peygamber sıfını domo kişiş tabi ağımı bir sebep vera halife Müslümanın isyan kyo ki İmam Şafii bun yani komik vera halife meşru isyan bugün bağıyor tağıyor o Peygamber aleyhissalatu vesselamın bağıyin ammar kişin eti bağın ver Hazret hamazik to es Ankara Hazretin de beni bir Allah ra yani bitersen Peygamber'e beşarmen. Ama en sebep siyasun sebebuna zazon merdin verni zazon grot yani ciri. Ne ki zaza pür kuyuna pür kuyi bu ebiniz pür cayı bu anı yo hakaret yani ana kabul men. Hak binaz kek minu. Akiren şerefname vakti yani aşiretin kırdığına baskın yani hoca Sazına bahs ne ben? Yarı merdim mi diyorsun? Ela zaza asıl kird zaza şemşiya zaza ve ayra zazına bahs ne? Ya etmeyin eylemen. Kek bunu. Yani hakikat vajen bu hakikat az önce zat tekrarken. Kurmunc zaza demli yoşelik. Yoşelik. Yo toplum. Kek yeniz yok. Ama zon soran huzur yozun. Kurmunc huzur yozun. Zazaki xusarıyozun. Ama aynı piyor ya üst şemşiyet tişken diğer pihat. Ama tabiyer bay ne til lahşe man lahşe kertkiyo. Zazaki lahşe kertkiyo. Kertki kumyozun demir avacı. En Kürt yani. En zaza lahşe Kurdiyo kertkiyo Kurdi kum.
کمیو زون کردی تمثیل کن او زون بیارن وقت ما لهچه کرمانجیز لهچه سورانیز لهچه او اصلا زون کمیو دائما میشتن او چاتی او چی انه علمی نیا وقت تو انه لهچه او لهچه ما اشکه باید مثلا انزون پیور پارت کرا veya پهلوی را نیه پیارا کوکشن گنونجا با بنیوزون ama eğer خسر سازکی مستقل یوزون کرمانجی مستقل یوزون ورم و ادبیاتی ama هونه ازا تکرار کن و چو قدو تیرمولا بین گل و چو گوالک نگیر yo şerlik ayrı toplum yani toplum yo toplum tarihi müştereki çiğ ama het zonya het zergüneo tarkos binate sorano gorano binate sorano kermonçi de sarkos binate kazak özbek kazakça yo zon özbekçe xusur yo zon azeri xusur yo zon yo ki tebiyar baj azeri lehço miyarek nuntuat bir kişinin tesini ken azeri lehçe kumuyor تواج özbekçe lehçe kumuyor özbekçe xusur yo zon ha kwek ine şön rasın turan yani kwekin Türkiye xusur yo zon yo ara vaş inin piyorun mesela Türk kurultayı naru filano ma yo zon yo müşterek inin lehçe filan ne tepeş zaman özalet o me piyat Ruski haberdin yo bunu fahmni kerdin redadika özbekun ve kazakun evine evinde bir ama beni haber bil ama yo bunu fahmni kerd وقتی yo bunu fahmni kinsa او hem yo zon ama lehçe yo bunu fahm kön sara navay sara haşte yo bunu fahm kön gramatiki yo o veraşteyi yo tu kelime yani bunun fak da geçmiyor. Lehçe demek fak. Kardeşim zazaki fak ne o? Kırmızı fak ne o? Soranis fak ne o? Yani pür kusur zon ve zon müşterek. Ve benim aftab Ahmet delil aftab ger delilet khahi az bey rahmeta. من تیج دلیل تیجه تو وازن اگر تیج بیسه تیج را خود معشا برسه و بین برسه را ما اون تیج را اوکی و بون تیج به هر چی بنا زون ما هو ورتد و اگر ما وازن یعنی ویارته تاریخیه و حقیقتی بزنسا زون هو ورتد هر چی ما را زونه که قایم پیت حیف حقیقتا dünya yani en zon ihmal biyo kadar ba sebep ihmal biye şiye kuyuna ciyo itara ciyo ne zon zaze genelde bağ bahçe xeftiye yani o mehrdar izlediği zon av zaze bağ bahçe kunca bağ bahçe devon zazon bajarın kıcın yani hek işte o kad Murat o Dicle o çiyo ola en ma piyo ke kuyi bin cayib ayrı vernime niye kekmino zazon yani evlat sekure diyor yetim ve evlat tunacem ve ayrı o sebebi tarihi yani imkan ne diyor ve hükmina kısa İdris ve Bitlisiyo yo ittifak Osmaniyo bir bi'a Zazan Hoca yanlış kerda tarihi yanlış kerda hata kerda veya isabet kerd ama zarar diyor zarar ermanı ولی زون زازکی yani neyse eğer ne şarmaysa tümün zon kuyun ani kuyun rağme o kadar niyo ma ne kabul nekin gel cemaat herkes ve desibel binana kara o zon ma bia verte zon ma bia mezun o var şu semet zon azik fitne ve fesade binate yani şelik fitne ve fesade nevrazo رحمه وما شما سرب شما بمون يمونه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته